niba murimo kumvira ijwi muri kuri La Pervenche TV. Tubahaye ikaze. Muri kumwe na nutritionniste diététicienne Anastasie Mukakayumba. Hano muhishurirwa amabanga akomeye y'ubuzima yahishwe mu mirire ndetse no kuboneza imirire. Dukwiye kurya iki, ryari, giteguwe gite? Niba iki turya dukeka ko ari byiza nyamara atari byiza ku mibiri yacu. Mbere yo gutangira ikiganiro tubabaza ikibazo cy'umunsi gityaza ubwenge. Mukaduha igisubizo muri commentaire. Ku musozo w'ikiganiro tubabwira igisubizo cyacyo. Tubahaye ikaze. Mu kiganiro cya none turarebera hamwe akamaro k'amavuta mu mubiri wacu n'ingaruka mbi bishobora kugera ku bantu batarya amavuta cyangwa barya make cyane. Ikibazo cy'umunsi kirabaza ngo ndi umurinzi, uko barushaho kundinda niko ndushaho kuba ntarinzwe, uko barushaho kutandinda niko ndushaho kuba ndinzwe. Fora ndinde. Muri iki gihe iyo uganiriye n'abantu benshi ku bijyanye n'imirire no kuboneza imirire, wumva bavuga ko baretse amavuta cyangwa bakarya make cyane. Nyamara amavuta ni ingirakamaro cyane ku buzima bwacu. Arenga kure kuba aryoshya ibiryo akanabihumuza, akinjira no mu ruhando rwo gukora uturemangingo duto dukoze ingingo zacu. Aha twavuga ubwonko, aho 50% by'ubugize ari ibinyamavuta. Amavuta atuma umutima ukora neza, atuma abana bakura neza, atuma vitamine liposoluble arizo A, D, E ndetse na K zinyunyuzwa neza mu bura bwacu. Atera imbaraga ku gipimo cyo hejuru, aho garama imwe y'ibinyamavuta itanga ingufu zingana na kilokalori 9, mu gihe garama imwe y'isukari iduha kilokalori 4. Amavuta akora ububiko bukomeye bw'imbaraga bw'umubiri witabaza mu bihe by'amage, nko mu gihe umuntu arwaye adashobora kurya cyangwa se mu bindi bihe by'ubuzima bishobora gutuma umuntu atarya uko bikwiriye. Agira uruhare mu gukorwa kw'imisemburo ituma abantu bororoka. Twavuga nk'umusemburo wa oestrogene, testosterone, progesterone n'iyindi. Arinda uruhu n'amaso n'ingingo zacu kumagara. Arinda gusaza imburagihe. Abarirwa mu bintu 7 by'ibanze bigize ubuzima bwacu, ari byo amazi, ibyubaka umubiri, ibinyamasukari, imyunyungugu, amavitamine ndetse n'amavuta. Iyo umuntu atarya amavuta ashobora kugira ingorane zikurikira: kurwaragurika, kugira indwara z'umutima, imikurire mibi ku bana bato, gusaza imburagihe, kubura urubyaro, kugira uruhu n'amaso n'ingingo byumagaye, kandi agatakaza na vitamine zo mu bwoko bwa liposoluble, gutakaza ibiro cyane no kunanuka, kwibagirwa no guhora yumva ananiwe. Nshuti bakunzi ba La Pervenche TV, naha turangirije ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba hari ibyo wungutse muri iki kiganiro watwandikira muri commentaire. Igisubizo ku kibazo cyacu ni ibanga. Tuzongere guhura kuri La Pervenche TV naho ubutaha. Murakoze.